Usalli ala. Oi mayat be marit. Pandai je mayat marit. Coba ulang lah. على هذا الميت أربعة تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى الله أكبر. Usalli makmum bagi bab usalli makmum. Usalli ala arba'ah Baik ruku. Alanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' maqalahu wa bil ma'i wal salji wal bara'i wa naqqihi minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad dannas wa abdilhu Allah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahzirna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al lil ladzina amanu Rabbana innaka boleh imumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imumkan Al-Fatihah. Al-Fatihah wa rahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu alaihim waladhdallin. Amin. Kak Jino meratuk pamet. Moju pamet. Kajut. Kau dip lah banyak. Kajut. Duduk pada tempat penting-penting tau.